Saiden Secondary School Ribhoy District Kabalayo Bandra Ekanam Ladu Jangka Kinhon Ki Kintai Haka Kerdan Under 17 Haka Lumpung Ile Akai State Level Inter School Subroto Cup Arajar Arpulai Balapulong Daka Directorate of Sports and Youth Affairs Haka Arpapratari Kunaitung Nongbah Shillong Kala Syajit Ban Mihkhmat Ban Lek Kai Nongbah Delhi Uba sumarlang swer ubalong ukoch jong ketiga skul uloong badeling ba kajing tereshitom jong kena bikilala ban job wat ya ka final bat habayo pat ban yakren bat uba ike lapang managing committee jong ka skul ulapin paw ya kajing sngo kemen ka bakraw ha ka ba kaderu kasin ka beningkong ba ka Saiden Secondary School kala yo ban kenjo hadu ketiga thong bakan de kasin ka beningkong bikin yo ban Mihkhmat ya ka jela ban ne ya ka shanong ba Delhi Kinong syong shnong jong Saiden kiladap da kamen sim jong jing sngo kemen bat kila pediang sngo bha bat ai kubleiru ikite kithe le ka jong tiga skul hadin bikilawan pai na Shillong Tap. Mabuk mobile kamera tu. Lihat yang lupa apa tersanya ni si ada. Levi is the best, not in Southwest. Levi is the best, not in Southwest. Levi is the best, not in Southwest. Levi is the best, not in Tapi yang lupa kegiat ngalah dia mau tengok ni. Come on, boy, come on. Levi is the best, not in Southwest. Levi
Gaman. Eh, kami suka kan kat mana sampai kami sampai. Mana apa? Kan kat tu dah pinggang belum siapa. Betul, siapa? Tersan med division, tersan med kli di sana. Så. Jangan ya. Ajak. Mina Oh, ni kong nak kalian dengar Pak Shillong, Pak Kabu, Gaya ke school, masuk ban ai ku boleh kerpang, nak boleh kena ke bumi, nak tim ke jomi, nak Saiden secondary school, ai ku boleh kerpang dan bangkut, dong ikan, ban barok ke boleh berdalam bat ni, kat hadu bangilah poi, ilala ban penjam hadu ke state level. Ngaju pemain pang dia, kemauan makan di school ke jomi lasan harus dalam kat kendai sepak kendai pula. But ngai tu ipi ba ke di school, misi tu lo bro dak pengelum, ngai kilongin jo ke Shillong ke jomi, tam ke dong waipo tiga cie, ban penbi ke tu lo provinsi. But kalau kayaknya jadi aimu yo boleh. Hadin kat tu kan Islam, bila yo ikan program nak government, buat ngelolai bersil ketulok kejukan. Oi POE ke school ke jumi kalau kumno, kami ke school building ke school tin, betap ke tin, tang suslap bila hapat curi, rewat nak kalau kumtar, kalau ke bekrau, ke bekrau ni pada ke school ke jumi, ke sin ke berikam ke begini, ngadu ke district level, mentasa ke state level, New York dan Mihkhmat tu. Adu ke nasional level. Kaya ka expectation ke jonga kalau. Yoi, kemadam jongi kalau kumne, kaya ka bariku ciong, nimdon ke artificial tau. But suama kini, siaga state level lo, arts ni, nila perlu praktis iki. Ba kini omat yo to artificial tau. Ba kini omat nilai kaya ba. Ada gaya ku boleh ini kita nak, jadi kan coach. Tang arts ni kini omat praktis. Sisi nak polo, sisi nak sai, but kilala banon rai jadi kenam. Tekemo coach, lalu beliau sausi ingin pai, kisi yang kita mungkin sumari nanti, mungkin rest wasipo, buat ngin sesong dekat MC, peringkat bom coach, kaya ke bagi dia benar, but ala dalom kepala, ngin persiang ban approach, buat calon Shillong lo, bagi lagi ban praktis, hakamadan. Artificial tau. Buat ni kerben lu, bagi ni kena jauh ke Saiden secondary school tu, Mihkhmat ke school tu. Kinuan rak, ia ke 6 tu, buat hadu ke nasional tu. Kumle. Apa ni kau? Mulak tundai mu jauh boleh, kalau ada mengikat bani, pakai tim demi tim berapa boleh. Yang kuat bersih tu kerja, nanti yang ini nilai job akan district level, berhadir nilai job district level, nilai job punishment state level, berhak state level tu nilai job nanti. Buat kabar ni pun kira dengan Mihkhmat kalau mengilik lagi. Punishment dan Mihkhmat dia kerja Meghalaya, nak school Saiden. Kalau kita suruh sarung, dia akan tim berapa hantam ni players, walagi dan players berkena tam, buat lu kerja pun dia ada best players nak tim ni. Hoi, kadang kita kabar crowd bah, akan beri berpraktis nama ke tim boy, kamdan kamadan kababian. Abang ni fight di Gentia Hills, ni fight di Mauperwat, ni fight di Tura, ni fight Shillong, di players kilap yang kemarin artificial turf kiladan lot. Ni nimdan kita nak kemarin keti. Henry nimcim ladu mesti 4. Kapelong ini mangin fresh dam, mat ni orang jauh. Mat nak militi hadis number 1 million kemarin kebiak ni nak kamla susu bersai di players di bakam bersai susu 4. Barhawa hadu apa nak beli ket pangru ya ke school Saiden, Kabalai don lengkap bani, hakti hadat Hakabakin nong hikai dekat di headmaster nama Shillong belum chairman jago school, kelai trace kamu si cam met labas ni.
ban penkre ya kan ke tim ini hadu pemba sipo khasan sini menta shwa bande ke state level nai kubli ke pang yaki ya ka jingtre system ke jokti bande ke jingtre system ke jokti mangyo ke jingjok ba ka ba khatu na ko nai kubli ke pang ya sport department jongka ya district mo biaso ha jingelam jang i sa bobi baru sa jeff di wilayah Arab sisa ini wilayah lengkap ini ko aktif kejat bede ko coaching ba ko dewe ke jingal kam ini aku lagi bandingin jangan jinggal begini hak department karena rak jinggal tu ya ke district dikoi ba kini ke tang ke jingstang hendak minang ya tri sistem tisu ba hak dewe bentar boleh sebut habede ba ke jingal ini Shillong niladan pemba shipos ni training session kabalalong hame apo Saiden hak bang layo bansa hak ni ke jinggal ban balapan kre ada school Saiden hak ba kila penjang nado ka bam kadi kajakasa kajakadem lengkap dari bagi syed ini dengan kai laki mesti berdua baje lapan biang ini jadi kejing biang tu kita perlu kena jadi menteri sistem hadu kata-kata hak bang aku abanya tu depi hak semi final bat ke final di players jangan nerem tidak hak ke injury sebab langsung main orang major dari parok yang answer lara kita kena hikai kata kisah sistem ini ni bisa sistem minyak pun daya belum menget bah ni hak pencin lagi medicine mo lagi paracetamol tang berjak sakli mengindio banyak pun mama boleh dikena jadi bilang hadu kata dedication nama bati noh hikai dedicate mengingat cuma dedicate ke football dedicate ya ke school mengingat noh hikai ke bila ong hi ini mahaba kita dalam menu di jingrap aja jipuli dikeluar banyak mengingat try langhi hapling jadi dikena bati noh hikai mengingat hari nanti na national level tu min merak cincok Nakalian pilang lah. Balingkong ya, apa punya tu, dia berjingile, dia tang mana, semi final kunjuk, ni apa yang hak try betul. Kamdai kabok, ada dia kabok tinggi di football, ada dia berjok. Hendak dia kejing trim jadi kena, kejing fan jadi ban handle ke pressure, bar kam tamne, kejing start jangka goalkeeper, kejing sure jangka, bar kejing long cenderang mencim ke jangka, penjok ini. Banyak air kublik kapal akan diberi maring kebelalong sisa ke goalkeeper, kabangi sisa belak apa hak try betul. Nimdan jing arta tiju baru ki player si yang ni poi type gar nin job be namar boleh ni dar prank injury ki player sini yang nin namar ban sab goal try min le be bane dron namar latif ni tang si poi try begar nin job be ndai namar bangi dan gabok pada se henry hoi jingdan job try blade tak bani ke dai ga wehi mereka bakau san hi ke dai jing la ban handle ke pressure ban ka pressure ka try begar ki tepi tolong ke be ha ban hang ni ki players ki lapen I yang determination ban kamju na goalkeeper jini kala safe habaro atli ke game betul ni jadi pun ini habis ke national level kalau minta license kini dress ye di players baru berhadir mungkin lawan nanti license sausni kini bersumar ke jipang sistem kita di banding sampai baik dan meeting banding pengkre bahahi ini lagi license meeting bagi MC job school ni sampai kuno ini lepat ya kata kakak teng cunga di diamond makro nasa siap meroy ini tim mana ngam boy ngudur bangan yo kumi kan nengok enam nomor ngala expect di bangan yo top scorer bang si panga du musim ngam kami kan yo top scorer mo dengan snap hi hadir lah samya ka des goalkeeper dan apa ngasap in Nongbah niyo sa player best player de mas ong diamond makrong akan din ngasu kami sim cunga ka kemen mo ba ngasu ong be ayu utrai mo diling ba ka jing ai bor trong play mo yang abang la pan mare ngi tang katai Dia akan ni kajing impi yang kan sebut tu. We inspiration ni. Nung guy ni baik kong nakan mau email conga ilong iba spot hayanga bangan lek kai na ying I barok ki bahing conga barok ki alat yang bangan lek kai kumpul ladang ong me nga lek kai sta ki along ya spot hayanga te kingdom ban ai yang ino ban yarap yang ban lek kai stu hendre ka mesin jongki kino yang mentang aingu ya ikut jungi Nomor ilahi kaya ngi kat tumo komno bangin lek kayu kami ikut ni aingu ikut ya kamtang ni kong ni aingu ublay mo ka ba ula ay ni kabor la da ublay hi nom ay bor ni mo ngin nom la da kabor chumi ka tang tahi Jingi ini lah kaya madan dali
cái cái chỉ còn chỉ có cái gì thay lạ bên này mà cái thông này oi ka long ka sim ka baning kong nga bangan lek sa de hi mo baning mit chim mata sa de hi dan ngatrang ru mo bangin ra ya kanam ni poi makana sa de hi ngin ra ya kanam minulong kita kiba duk cingkemen mo dan ngilong kita kiba duk kiba sup na ying na sem dai nginele kat bala ngin ra ya kanam jong ka di boy jong ka stit